Today, the 10th of December, you shall be awarded the Nobel Peace Prize. And I think it is a matter of significance that this day also is the birthday of the United Nations Declaration of Human Rights. Could anything be more appropriate than to celebrate this day by giving the Peace Prize to you, Your Holiness? The 14th Dalai Lama, will you please enter the podium and receive the Nobel Peace Prize for 1989 with a gold medal and the diploma. La ja chung ni be shin gam be la tu la ye ku tin chok som thok te kya che yang si la tu tin zin kya che tin de nga so shu pe mi yong la ki pe ni ma shar song ta shi la ja ta se yu na pe mi ki to tu te ti lo te sho la che chung ga yin be ga se yang la pi la ye ti ri ku yi chung ga ti sang ten de la tin zin ga che ku che ti lo te pe pi mi na che se wa me lam de so ya la ni che so man de ta shi sho